ایوار باش بنرین هجام ایرو ام ده برنامه رمان و کوملگه ده جارا کدن ام بهورانن چاوکو تیزانین ده هفته بوری ما برنامه لسر نوروز لسر کردیتیا احسان نوری پاشا و لسر رمان نيرين سعید کردی دست نشان کردی بو ما وقت بمرا چه نبو کو ام لسر رمان نيرين سعید نورسی بسکنن لورا ایرو بابت ما مجارا ما لسر ملا سعید کردی بدوی زمان نورسی بپیون بگمان چاوکو ده 23 آدار توایی کرد گلک مدیا سوسیال دا لسر سعید نورسی سعید کردی نيرين خواه نشاندان دیتنی خواه نشاندان و بیرانین جبرکو وفاتا سال وگره وفاتا ویبو 1960 دا لرحای وفات کریو لسر بیوگرافیا بیچ نيرين بی دیتنی بی کرته herkes جالی خواه و تشتکی گوت بگمان نقاشن لسر من لسعید نورسی تبی اوقاس اخفتن ناسکنه نيرين کو لسر سعید کردی هیا ام دکارن دو کاتگوری داوانا بناو بکن یکم کاتگوری اوین کو وکا جماعت نورجیتی دیناست کرن لی ترکیه نيرين که وان اوکو سعید نورسی کردیتی انکار کریه چه پیوندیاوی لگل کردا بتایبتی دما سعید دویم دا نمایه او به هر آوایی خدایی ناسنما اسلامیت و خستی کو خدمت امتا بکه و نتوایتی کوکن اتنیکی ناسنمین نتوایی و نتوای پروریه به برنگ که سرانسر او کریه رد کریه لورا هاتیه گوهرتن یعنی دما کده لورا بحثا زیده سر جاناوی کوکاوی کلتوراوی زیده بحث ناکن ده رساله نور دا چه تش آنیه پیشکش کریه لسر ویا زیده تر بکن بگمان نيرين که دنجی امتکارن وکا کاتگوریا که دنا وکن سعید نورسی وکا سعید کردی وکا نتوه پرور کرد ددن ناساندن بتایبتی او 30 سال داویه ام دیکارن بجن کو نورجین کرد یعنی ام بجن کو حتی بری 30 سالا به هورابون لی ام بجن لسر اساسا ناسنامه یعنی تبی ناسنامه اتنیک مرفت کاره بجه جدابونک چه بو ده صفین نورجیتیان ده جماعت نورجیتیه ده او قسمك شيء جوه چاويدا ادي گرانيه ددن لسر سعيد كردي يكو وكا كو سعيد كردي ام بجن نتوى پروري كرد ددن ناساندن
بگومان سعید نورسی بخوا سعید نورسی یکم و سعید نورسی دویم حتی پشت را پشت دموکراتان پارتی دموکرات سر حکم حتی بحثا سعید سیم دکه او سعید یکم و سعید دویم وکاکو انکارا هفدویه یعنی وکاکو امبرجن قناغن سه انسان جدایه نه بیوگرافیه یکسر یا مروفکیه نه کسایتیه که لی امبرجن وکاکو انکارا هفدو تین نشان کرن لی یا راستی از خازم بری هر تشتی ایزاحه که جبو به مثلا سعید یکم، سعید دویم، سعید سیم بینم. سعید یکم آنجی جالی سعید نورسی و ببی آوایت بناف کرن او بهتر لسر علاقتا سعید نورسی به سیاستی و گریداییه. سعید کردی یعنی سعید یکم بالتایبتی دمن او کریتیک یا عبدالحمید دا پشریا اتحاد ترکی دا حیا به سال 1923 حیا به سردستیا فکریات ترکیاتی لبرماییا عثمانیه دا او وککو د سیاست دا چالاک اکتیف یکو مداخله دیکه یکو سیاست مداری جیدیکه دواماران دا اکتیفه لسر ناو کردان لسر ناو پاراستنا زمان کردی و پرورده به زمان کردی جبو سازکرنا یونیورسیته و زانکوین کردی به زمان کردی دچه به سلطان عبدالحمید را دچه به استانبول یعنی خبات دیکه به دانستاندنین و به کتیه جمعیت تعالی کرد از بحث وان بکم او دماوی لی خازم بجم کو او سعید سیم بکا سیاست دا چالاک یعنی بناو دیکه سعید یکم او کسه که سیاست دا بخوا چالاکه سعید دویم د سیاست دا چالاکنینه حتی جو سیاست دور دیکه و او خواه جی ودکشه جی جواتی ودکشه و لسر خواه لسر تفکر امبرجن تئولوژیا اسلامی و رمانوریا اسلامی او دیکه و ککو خواه ودکشه او که جرد بجه برزه نوبرا جیانا ریال و امبرجن یا امانی بیدا ارتیده سعید دویم او کسه یعنی سعید دویم کو سیاست دا چالاک نینه او کسه سیاست دا چالاک نینه قصدابی یعنی جبو به پارتی ریخستن و او تشتانه او ناکه یعنی نخواه امی بحث بکن پاشه او نیرین آوی یا رسالتی نور به تمامی یعنی وکا مروف دبیجن یعنی به ناو کرنه وکا خودری میدانا دیجی مدرنیته یا کمالیزمه یا دیجی نتوه پروری منفی یا فکریات ترکیاتی ابکویده لی او بحث سعید سیم جیدی که سعید سیم دما پر پارتی دا دما کو پارتیا دموکرات سر حکم وگاوه او 25 سالی سرگونی شکنجه تعداد زندان ظلم لسر و پچک سست به تبیکو دوکومنت دستمه ده هیا کو براستی دما او داجیت سرگون کرن دما دموکراتان داجیت سرگون کرن دما دموکراتان جی ظلم لسر و هیا لی تبی هر تشتی او نامه جوارا دنویسینه دبینه کو یعنی وی فهم دکن حتی رید دنکو رساله نور بین چاپ کرن او کرن دما پر پارتیتی دا بگومان هلبست خواه پچک سر دموکراتان او دکه او لیوی وی ببی چکلی بناو دکه دبیجه کو
خرابان یه هری هندک خراب یعنی هندکترین خراب tercih dikin yani ve jî weka ku di siyasetê da em bêjin dîsa û nakeve çalakî siyasetê nake lê di siyasetê da bê helbest jî nîne yani terefê hineka digire terefê Partiya Demokratîk viya jî bina dema Saîdê Sêyem dike em got dixwazim bêjim ku ew Saîdê yekem Saîdê duyem ku nav Tirka û Kurda da وکه گنگشه نقاش هیا او نگریدایی ببیه کو سعید یکم کرد بو بناسنامه کرد بو سعید دویم یا سعید سیم بناسنامه ترکیتی یا بو یا ترکیتی قبول کریه یا راستی ام پاشجی ببینین کو سعید کردی هیچ جاره که جیانا خدا وی توی کو بحثا قنچ پستی ترکیتی گواه جودی ده ترکاد ده یعنی ترکا وکا باورمند باور کسی کو باوری خبی اسلامانی نه خدمتی اسلامی کرنه حتی وگا کو پس نیواند ده و او که واند که اوی دبجه یعنی برای من یعنی دوست من نه کو وی فکر ترکیتی ناسنامه ترکیتی هیچ شارکی قبول نکریه لی یا راستی فرق که مزن د سعید یکم و سعید دویم ده هیا گاوا کو امبژن به تایبتی گاوا کو دیچه استانبولی وی فرقیتا ناسنامهان فرقیتا کلتورا لور پر باش به او هستکه دبینه و به سربرزیه که مزن و به هشمندیه که کردینی و فرقیت بخوا دککو جعالی هر کسی و برای نشان کرن و تاثیر که باندوره که هم لسر رایا گشتیا عثمانیا و چاوه هم جی لسر کردان به تایبتی گنجن رونیک پیرن کرد لستانبولی و حتی حمالین کرد لستانبولی باندوره که پر تاثیر باندوره که پر گرینگ ده گلک او کنن بیرانین هنن در حقویا دا جمیل پاشا گلک کسیندن مبلانی زاده رفات مبلانی زاده و گلک ایدن جو کرد پروران و ینکو بحثاوی دکن چوا او ریوچوناوی او کنجوی کردی او سربرزیاوی یا وکا کرد ام بجن چه تاثیر پوزیتیف لسروان وکا کردپروریه کریه یا راستی اون دزانن پارتیان سیاسی کرد آنها دمه که در کمپانیه که لسر پرورده به زمان کردی دست بکرنه مروف دوی کنتکست دا دوی چارچوه دا مروف جی وی مروف ببیجه کو یکم کسی کو بلکی امبجن پشت خلیلی خیالی یعنی او جمعیت هیویه بلکی دیگل وان اکو چالاکی لسر پرورده به زمان کردی خبات کریه هی 1908 دا هی دما او کدا و حیا دما دموکراتان نامه آویا هر داوی دا 1905 دا هیج من درسره دخازا دیسا و چاغجی چوا د دسپیک دا عبدالحمید را د داوی دا جی من درسره او کرا نامه خدا بحثا پیوستیا احتیاجا مکتبین دبستانین زانکوین به کردی به پرورده کردی دیگه او بگومان ده او که آمد زهرا دا گواکو پیشنیارا پیشی یا پروژه یا وی پیشی دا گواکو پیشنیار کریبو اوی دیگو عربی واجبه ترکی لازمه کردی جایزه نامه آخواه داوی او کدا یعنی یکسر پیوستیه او که به زمان کردی پرورده به زمان کردی دیگه بحثاوی دیگه
یا راستی مرو گاوا کو او نرینین ویل سر زمانی کردی بگومان تاثیر باندور گلک گرینک یا خلیل خیالی و گاویل سروی هیا وی بخار قبول جدی که ویاد بجاجی لی ایزاحوی وکا کسی وکا مرو بجی وکا سوسیولوگه که وکا پداگوگه که اویا بحث لیسان مادرزا دیگه و دبیجه که حیا مرو باللیسان مادرزا پرورده نبینه مروف نه مروفکی تمامه یعنی جبوکو ذهنات او به جبوکو حضر و فکرات باش به جبوکو یعنی وکا بیجی انسانی که نورمال به مروف دوی پرورده به زمان مادرشا یعنی لیسان مادرشا حتی دبیجه لیسان مادرزا یعنی لیسان زکماکی زمانی زکماکی دبی اوکا گارانتیا سعودا قدر مروه یعنی قدر مروه بخواه گارانتیا بیه بگمان گاوا کوبی بحثا پرورده بزمانی کردی دیگه و بکنجین خواهی کردی به سربرزیا کردی به آخافتنا خانش سر جیووارین چیاین کرد کو به هشمندیه که به هشکی زیرکن دما کل استانبولی بحثا و اوکادی که اوی او دیکن اوی وکا دین ده حسیبینن و بریار دیکن ددن کو بابا جن تمارخانه نشینین تمارخانه و وی دبی بحثا کرداده که جو کردارا دبی کردنو یعنی از جبو کردایتی جبو کردبونه من تمارخانه جی قبول کرد من هیچ او نکر لی از جیاخان نه هاتم خاره من کنجی خواه نکر حتی پادشاهان یعنی ویگاوی سلطان و اداره عثمانی دمکو و دیگره 1910 و دیگره او که و دیگره وانه والی وانه تاخر پاشا را او تشینند بین یعنی ویا چدکی بکه اقنا بکه کجا مثلا او داخازین خواه جبو کرده ورا خاره اوی بخواد بجا یعنی دبی تاخر پاشا جمرا مال و ملک و ثروت حتی کچا خواه جمرا که کرد گوجه کردنیا خواه از او بکم لی کردنو من اوا جبو قبول نکر جبو خواه قبول نکر نها براستی کردبونه که وسا یا به رومانتیک یا به کلتوری یا مزن پیراهیه ده 1923 یا هر امکانه ده نشان ده لیدما کو فکر ترکیتی لترکیه ایدی براستی هگمونیا یا خواه یا کولونیالیست به تاپویا لوزانی او که ده 1923 ده او فکر خواه پچک دو گوهرینه به گوتن آوی او سعید دویم پیرا دست بیدی که یعنی فکر آوی گوهرتن آوی او کن نه کو ناسمای خواه دو گوهرینه وکا هنکا اوی نیرین خواه سیاسی لسر تشتان دو گوهرینه بگومان دور دا پشرا یعنی پیشیش خواه سرهلدانا بیتلیسه یا ملا سلیمه که به کشتن و به تالان کرنا کرده بداویده به بگومان شاهدش خواه جنوسید ارمنیه زانه ترک چه غدارن و چه دکارن بکنه و ترکیتیه و به تایبتی جی دماکو سرهلدانا شیخ سعید 1925 ده بندکه و قتلیام و داردکرن حوالین وی دوستین وی کسین وی حوالین وی دبن او تشتانا دکه کو یعنی درباره سیاست دا درباره خبات دا اسلامیت اتحاد محمدی دا مسلمانی درخپیش لورا او ته سرگن کرن سرگن اسپارتا دکن بارلا لواندران گلک ولاتین باجارین ترکادا
زندانی ترکا به سالان نزدیکی 25-30 سال وەکە سورگن وەکە حەبسی گرتی دمینە و دووردا نێرێنێن خوا یە ئەساسی دەرحەقا ئیمان و دەما نو یا دەما مۆدەرنیزەکردنا کێمالیستیدا نێرێنێ خوا ئەو دکە نرینه بیده تشتک گرینگ اون یعنی براستی تشتک پر مهمه اوی دبیجه یعنی مثلا رخنه وی مدرنیته نتنه گریدایی به یا مدرنیزه کرنا کمالیسته یا کو پر وکا وحش وکا نمروی دبینه لی رخنه وی مروفت کاره بیجه universale yani او modela moderniteyi rexne dike mirof dikare bêje yani moderniteya rojava ne tenê neqil kirinawe ew modela neqilkirî ya Tirka rexne dike lê ya rastî modela moderniteya rojavayê rexne dike jê ku evê tabi ew binav nake bi viyavayî binav nake ji Descartes wirda yani ramana rojavayî de di ciyê prensîba wahî de ramana mirov a ku dibêje ez dihezirim lewra ez heme dibe pîvana yêgane ya heqîqetê ya evkê ya mirova modernîteya rojava di ser bingeha wê ramanê de bêguman pêşketiye geşbûye lê di vir de ew ji bo vî mesela ihtiras arezû hevildanên bo kêf û şahiyê ne bi tenê ya mirovê modern û çarkera bingehîn a dem û dezgehên modernin ew dibêje tenê baveriya olî dikare mirovî ji vê hevildana egoîst û ya ku xirabkere xilas bike ya rastî em ê paşê bibînin ew li ser esasa vê mesele modernîteyê de behsa neteweperweriyê jî dike jêra dû cûreyên neteweperwerî heye yekê menfî ye êdin müsbet e ya ku dibêje li Tirkiyetî fikra Tirkiyetî de ye rastî ew neteweperweriya menfî ye xirabkere û ew ke lê di mesela vê mesele egoîstî de ê ku mirovê take kesê egoîst di modernîteya rojavayê de derdikeve pêş û dibe merkeza cîhanê her tiş pêve girêdayiye wî bi neteweperweriya menfî pêra girê dide yani pêra girê dide lewra dibêje di kultura İslamî de praktîka yani xwebestîna ego arezûyan maddî dibe kontrola vîn û hişê de yani hiş de be dibe kontrola ew de be ew jî birêya îmanê yani mümkün e di konteksta di çarçoya bîraweriya peyamên nûr de di navbera modernîteya rojava û ya pêşniyara Nûrsî de cudatî di tîpa mirov de jî heye ew mirova ku pêşniyar dike em dikarin bêjin yani ferqiyata felsefe û kultura rojava û ya rojhilat yan jî ya İslamî ev dike dû şaristanê yani li vir behsa elbet behsa rojava û şerq jî dike yani dû kultur û dû şaristanên cuda dîne berhev li gor konsepta vî ya mirov yani modela mirov ji bo vê însanê kamil yani mirovê ku gihîştiye mirovê ku ew ke însanê kamil hûn dizanin di tradisyona Sufîtiyê de heye bi taybetî mesela di Şeyh Abdülkadir Geylani de û di Nakşibendî û Qediriyan de ew têgeheke ew ke merkezî ye girîng e
فكرة خالص أساسا بيا يعني إنسان كامل جرى أبكو مروف دخازين خوزين خو إيجويستيا خو تاكيكسيا خو دبن كنترولا إرادة دا ليلا أو جبريا باورمندية ممكنة. لقول بي أرمانجو مبستا هبونا مروفين أبكو حول بدا داكو سيرفريات دنيا لسر دنيا يبكي لأبكو رضايا آفرينرا جورا بستينة يعني خداي بستينة إنساني كامل مروفي دنگيه دنابرا خود تشتين خداي إلهي ويا مادية بدنياي او گریدان جم مروفي بحد دا هاتيا برين يعني مروفي بحد أبكو ام بجن اگویسته و تنی تاکی کسی تنی خواد فکره یبری خدایه بتنی بر به یه مادی لید تکلین هوین دنابرا یه مادی و یه مانوی ده یه دویم نابکو بکوه بن یه پیشی پروبلما یا کو بوی بنگه جنا کوکیا روشلات روجاوا ویا ده اصل خدا جوه آواده بلو گروی گریدایی به هر دو تیپ آن مدل مروی پر جانان تی گوتن که مروی روژاوا یه مدرن اکتیو و برهمداره لی یه روشلات ترادیسیونالیه پاسیوه به توکل و تشتیویجی تقلیدواریه لی لگور نورسی روشلات او گوتنه که وصد که دبی روشلات ویران دبه گاواکو دسر برماییه که مزنده رازایه روژاواجی درزه و پرم دبه دماکو بیرواز هر دناب لب و خبات و تفگری و گریده یا کرد در رحا گیانا پیاما نور ده ام دکارن ببجن کو تفکر آرامی حضور و دلسوزی ین کو جلب و تفگری بپارن بفیده نه هر وها لب و چالاکی ین کو همینی و آرامیا گیانی و دلسوزی بپارن خرابکر و بیران کرن لگورا بدوی زمان یک جه دینامیکین آوکر خورد جواکه که ساغلم و نورمال و یا ملت مثبت میسوگر کرنه مرجن آزادی و دموکراسیه یعنی او دموکراسی به گوتنا دموکراسی بکار ناینه لی گوتنا مشروطیت بکارتینه شخوا دما جن ترکان در جده 1908 ده لسر اساسا مشروعیت خانیزی که اتحاد ترکیه دیگه حتی دیگه سلانی که ساله که لجنوان یعنی نظام تام ساله که لی 1908 ده گاواکو اتحاد ترکی اقتدار دیگه او لسلانی که لسر اساسا ویا او دیگه جه مشروعیت اتحاد ترکی را شروعه که اسلامی او دیگه که دیگه او تشت اسلامی ده یا اساسی خود او تشت اسلامی دا جهیه او جی یعنی مشاوره کرنا به هر آلیان یعنی ویا اوسا او دیگه جیرا مشروطیت یا حیا داویا عمر خواجی او خودی به پرنسیب خودی در دیگه به پرنسیب او بتنی دکاره به آوا کرن دما کو استبداد به جهولی را کرن یعنی دیکتاتوری دسپوتیزم جهولی را کرن بنرن يعني عبد الحميد اوقاس اسلاميستا و سر اسلامي ابدك اللي ملا سعيد كردي يعني للسر عبد الحميد لدجي عبد الحميد تكوشينه كشركه بهم قاده يعني دور دا مساله حريات وازادي جرا برجرينجا قد يعني مسلمانتي دبي لگوری مسلمانتی دبی حریت او نکه حریت بنپی نکه یعنی حریت اساسه که جبو مسلمانتی مرو بر به دو تشتی اولا خاده دبی او یکم آزادی یا حریت ادنجی دوزنه یعنی پرگاله آزادی که به دوزن و اتمیزاسیون پرچه بوین خاوس آنارشی و درکه egoizm bihat ve haben le tegeştine ki düzene ki pergele ki lueku azadi u serbesti de tünne ve evci zordariye hatta de beja ev prosese ki hayvan bu ne yani düzene ki kute de azadi u serbesti tünne ve ev ve prosese
yani hayvanbuni nav civati de ve proses hayvanbuni ve bine لور پیوان تنک و حساس آدنا برا فرد و جماعت دیا تا که کس و کلکتیوی یعنی ناسمه نتوی یانجی یا اولی دنیا مادی و یا بیگیانی و درونی دیا پیامان نور گاوا کو مگازی پاراستنا و پیوانی و پیدا کردن بالانس دنا برا دوندی و کنار در سینور آنده که قد نبا تئوریک شخورا و پروبلم شخورا حل دکه دریه وکلی دیهله نوبرا جماعت و فرده ده یعنی جماعت کاره فرد کاره هم دناو düzene که جماعت ده هم آزادی اخلا بپارزه امجی دسایا و کو ام بجن دسایا باورمندیا بی و بین کنترولا هشمندیا و تفگری خواه ده بیاوی düzenek yani pergelek de jiyana sosyomi jiyana kumelgehir mafi hebuna her teşe jiyani her renge jiyani reva u meşrudike u dve çarçuvayı da lehember redkirina mafi yedin zordari derdike از لبنیرم که وقتی من چوادم الشاب لبر چوایا وقتی من زودم الشاب لی همه هنک تنجید سربیا وکن جبر کو گریدان کم مزن دنابرا چما سعید کردی خدا مثلا باورمندی بوی گرینگی چما پارادیگما خواه یا اساسی ناوندی کر مثلا باورمندیه دوی ام پیشی ایزاح بکن جبر کو او اساسه او همین دمه دا جمرا آلیکاری بکه جمرا او بکه کو ام مثلا سر نتوا و نتوا پروریه جی و سر کردتیه جی ام دیکارن تنی ببی آوایی جی ایزاح بکن چاوکو من گوت او دنابرا دو شوی نتوا پروری ده او دبینه گریدانا مثلا تاکه کس و مدرنیته های روشوی او دیگه جرا او که گریدانه که ارگانیکه ادنا براونده لی هندشتانا لور او دیگم جبو سریونه ایشینم او یا راستی او خبات من از جوی او بکم یعنی سر آنها سر پیبم 2007 دا الکنفرانس که نونتوی یا لسر برهمن یا خبات سعید نورسی هبو به یونیورسیته آمده صوفیا 2007 من گوتارک او که لسر سعید نورسی من پیشکش کرد یا راستی مثلا بابت گوتارا من سعید نورسی در کنتکست کلتورا دینی یا کرداده یعنی اساسه بو انا از هیدار وقته به از چند سرویاجی بحث بکم لورا هن تشتین کو پچک او کن آلوزن از وانا در باس بکم ام دیکارن لور بپرسن چما پشتکو نورسی خودی نیلین ور یعنی لسر تاککست لسر آزادیه لسر آزادی مروف ام بیجن دردکوه و پروژه مدرنیست یا ترکیه یا devleti çima embejin jivan nerinan istifade nake bi yekrengi nihilisti her tişte İslam'ı embejin reddike ya rasti gavaku em ev nerinin Mela Said de Nursi dibinin bi taybeti gavaku دینداریه اسلامی نوک اوکا دولت سیاست یعنی نوک شریعت لی او جیکو اسلام دوید تجاری نکه ناف سیاست
باورمندی دوی نبه ریگزا سیاسی یا اداره کردن دولتی دوی هر وقت وکا اخلاق وکا لیگرین حقیقت و ایمان دناب انسان دا دناب جواک دا به دناب جمعات دا به جی دینی ناو انسان آیا ناو باورمند آیا ناو جمعات آیا جی دینی نه اداره کردن دولتی اویا نیرینا اساسی یا اوکی کو امبجن مروف دکاره بجه کو دما کو رخنه یا مدرنیزه کردن ترکیه یا او پروژه کمالیستینه یا راستی مروف دکاره بجه کو ملت سعید کردی مدرنیته یک آلترناتیف پیشکش که یعنی ام دکارن پیبن یا نبن لی او مدرنیته یا آلترناتیف کو پیشکش که دما کو ام مدل روجاوایی یا مدرنیته روجاوایی ناس بکن به تایبتی دما کو او احلاق اتوسا پروتستانی لسر پیشکتنا مدرنیته در رول دلیزه چواکو من درس او که بو برنامه که بو مبحثا ماکس وبر دکر چوا د پیشکتنا پروژه مدرنیته دا امبیجن باورمندی و اتوسا پروتستان رول ایستیه مارتین لوتر مثلا چوا رول ایستیه دو او که دا یعنی مروف دکاره دوزا سعید کردی بشبینه و اوکی جبرکو او مدرنیته ردناکه مدرنیته یا کو بشوه که دجی باورین جواته دجی کلتورا جواته ده دست زوره به دسپوتیزم ته سر جواته ته فرض کرن لهمبر ویا ابدکه ویا حتی وكا وحشت دبينا وكا آنينا جهنم للروي عرضه دبينا يا راستي فكرة تركيا تيجي بوي نرينا خا بوي كونسبت خا قريد يعني امبجن لغور بي مروف دبي مروف يعني انسانا حزبك انسانا بك خودش خوا انسان به ملتی خوا به کلتورین جدا به اتنیک قوم اتنیک کرنیه قوم جدا پیکانیه لروی عرضه جبو کو هفدو ناس بکن او تشت آیت قرآنی افدکه شروع دکه لی ام دکارن بیجن کو اوینی محبت چوا به گوتنابی به حسکرنا انسانا دکه پروبلمی خواهی یکم یعنی وکا جرا پرنسیپه که یکمه سرکه دوردا مروفت کاره بحثا چوا اوکا من سیویل کر لی مروفت کاره بیجه کو ده چارچوا نرینن اسلامیستم بجن یعنی اکو جلاتین افغانی محمد عبدو دست بیدی که سالین 1805 دا نرینن مدرنیست یا اسلامی مروفت کاره بجه کو یا نرینن سعید کردی دوی واردا جهمویا رادیکال تره جبر کو ریبازه که جدایه ام اگر او مناقشه دناو اسلام دا عقل و نقل دو ترادیسیون فرق دو ترادیسیون دو مکتبه ام دینن یعنی مروفت کاره بجه یا ریبازه اوکی ریبازه سعید کردی ربازا عقله ننقله لورا او آیتان یعنی تکسته دقا قرآنی دقیم پیروز مروفت کاره بجه ند او کاویدایه نه ناونده او کاویدایه لی هبون بخواه حقیقت بخواه شروع وکرنا تشتان بخواه ده مرکز آویدایه توهیل و شروع وکرن متوداوی هرمنتیکه
اویا د خریستیانی دا جی هيا تئولوژیا خریستیانی دا فلسفه خریستیانی دا جی هيا يعني براستی شروع کرن جبوی اساسه لورا او در رسالين او كده نور دا لسر هر تشتي دنويسنا هر تشتي جنوة problematize dike her tişte jnuwa ew dike ku ji gotinan ji metodên xwe dikarî be em bêjin îmana İslamê bawermendiya İslamê di şertên modernîtekirina ya nû de dema nûjen ya nû de dikarî be ew vê adapte bike wê pêş bixe qenebe bawermendî di demên modernîteyê de jî ku bi laîsizm bi sekülerizasyon ne bi pêvajoyekê pir heşk û pir radîkal her tiştê daye pêşiya xwe û dînê ya rastî ji holê radike lewra dozaviya ew ji bo ku bawermendî di dema nû de xwe biparêze divê xwe li gor jiyana nû li gor şertên nû li gor modernîteyê xwe ji nû we ji ber çav derbas bike şîroveyên nû bîne doza bedûî zaman jî ew e yani li gor vê Mevlana jî di dema xwe de wisa kiriye ji xwe bedûî zaman jî yani weka ku yê herî baş yê herî xweşik ya sed salê zamanê xwe ye ew di wir de piçek mirov dikare bêje ew ka tradisyona Mehdîdî jî heye yani her sed sal carekê de însanek tê ji nû we ew kaos anarşî xirabiyê nav xelkê de ku ew bûye ji rêya bawermendiyê îmanê dûrketine ji nû we wana wa tiştana ew dike û düzenek bergelek kosmosek ji nû we awa dike û em bêjin diçe ew ji xwe jî di vê tradisyona de ew dike ew mesele şîrovekirin ji xwe yani bêguman yani bedûî zaman Saîdê Kurdî tenê di nav Kurda da dikarî bû bi vî awayî derkeve holê ji ber ku ya rastî ew tradisyon di tradisyona di kultura dîndariyê ya Kurda de heye dîndariya Kurda ez êra dibêm dîndariya gelerî li ser esasa li ser tradisyona şîrovekirinê ye ya rastî ew ka her gelî wisa ye yani ji xwe haya Saîdê Kurdî jî ji wê hebû Saîdê Kurdî ji bo Emeviyan digot Arabparêzê İslamî yani wî İslamî weka ji xwe re neteveperestiyekê menfî dîdît yani ku ji xwe pê ve kesî qebûl nakin ya rastî ez dixwazim behsa vîya bikim lê berê vî girêdana vîya û neteveperestiya yani jî milliyetçîtiya menfî û müsbet ew bikim li gor vê neteveperestiya menfî ew e ku yani li ser navê biratiya İslam êdina qebûl nake xwe bi egoîstî her tiştê ji xwe re dixwaze û li ser êdina înkar dike kulturên êdin neteweyên êdin înkar dike û li ser wan xwe bi zorî ferz dike û li ser wan îstibdat û despotîzm ferz dike müsbet milliyetçîtî jî milliyetçîtiya neteveperestiya pozîtîv jî ya êrînî jî li gor vê ew e ku tu heqê êdinê qebûl bikî yani êdin çawa ye wî qebûl bikî lê di navbera jêra li gor vî yani di navbera neteveperveriya müsbet û menfî da girêdayî bi bawermendiya mirov girêdanek organîk heye çawa ku min got yani gava ku tu
ne li gor bavermendiye nefsaxa nikaribi kontrol biki tu her tişte ji bo xwe bixwazî egoîst bî bedbîn bî xodbîn bî ew vêga vê encama vê nêrînekî wisa vê mizaçekî mentalîteyekî wisa bêguman e ku ji menfî milliyetçîtiyê derkeve eko êdina dixwaze dünyayê tenê ji bo xwe bixwaze mal û milkê êdina re destê xwe datîne serê êdina înkar dike êdina dixwaze ji holê rake ew bike lê gawa ku mirov dikaribe li ser nefsa xwe li ser ewka xwe yanî ya egoîstî li ser viya da nefsa xwe dikaribe kontrol bike ew ji disaya bawermendiyê de ew hesabê her du dünyayê gawa ku tu tekirî dünyaya îro û dünyaya yani dünyaya heyî maddî û dünyaya evkê dünyaya dervê dünyayê yani ahiretê vêga vê tenê tu dikarî bi saya bawermendiyekî wisa da em bêjin neteveperveriyekê müsbet yani erînî dikarî ew bikî pêş bixî ji wir da mirov dikare bêje divê gawa ku mirov dibîne çi girêdanê di navbera bawermendî û mesele menfî neteveperverî û müsbet neteveperverî dike wî ferqê datîne mirov dibîne ku ew berê xwe daniya paradigmaya bawermendiyê û hodrî meydankirin li hember projeya modernîteya nihilîst ya kemalîstî da hesabên wî yê belkî neteveperveriyê müsbet ya Kurdî heye lê ew di tekstê wî da tunenin tekstê wî da tunenin lê mirov dikare bêje ku yani di sosyolojiya tiştekî wisa ye kontekst tekst û bintekst di Tirkî da dibêjin satır arası yani em bêjin ew bin tekstê wî da ew tişt pir diyar e gelo mirov îro ez têm daviyê dixwazim li wir qut bikim lê encamê xwe ji ber bêjim yani şiroveyên xwe biçek zêdetir li ser encamê xwe derkevim gelo ew rêya ku ew rêgeha ku Saîdê Kurdî da pêşiya xwe piştê ku em bêjin rêgeha neteveperveriya Kurdî destpêka sed sala bîstî da tek çû zerarekê mezin dît û piştê wî encama viya da Saîdê Kurdî em bêjin ew vê rêgeha ku da pêşiya xwe ser esasa guhertina rewşê bi disaya bawermendiyeke nû ya şîrovekirinekê nû ya bawermendiya İslamî de ku ew ê neteveperestiya xerab kolonyalîst ya Türkayetî fikra Türkayetî bêtesîr bike gelo divî warî da îro bi çavê îro em bi dîrokî dikarin bibêjin yani bi rastî Saîdê Nûrsî di rêgeha xwe da serket yan na mirov divê viya bi rastî li ser viya serê xwe biçek bêşîne bêguman e ku dema ku Saîdê Nûrsî rîsaletên xwe nûr da tekoşînekê bêhempa da û bi eziyet bi jiyanekê îşkence û zulm helbesta xwe paras û em bêjin nêrînê xwe ew kir bêguman tirsa yekem ya desthilata kemalîst ya kolonyalîst ya Tirka bû mirov dikare bêje tesîrekê mezin li ser wan kir bêguman e ku îro ew İslama ilimlî ya ku nerm ya ku tê gotin İslama Tirka nirxandina de bi vê ewkî tê şîrovekirin bi vê şeklî tê formûlekirin û binavkirin di wir da bêguman e dîsa rola Saîdê Kurdî sereke ye yani ew nêrînin ew sivîl İslam sivîl ew xebat nizanim modernîteya adaptekirina İslamê bi modernîteyê hemû mirov dikare çavkaniyên wî di rîsaletên nûr da bibîne
لگلو او سرکت کو ببراتیا باورمندیا اسلامیا نو ترکیزما ترکیتیا فکر ترکیتیا kolonyaلیست د جوات ده به تاثیر بکه بگومان دورده ام نکارن سرکفتنا نیرین سعید کردی بپیون جبر کو نتنی دناف ترکادا ترکیتی یا خراب kolonyaلیست سرکت و پیش خست هر وها دناو رفم باورمندی وی حوالین وی اکو شاگردین وی اکو وی دشوپاندن دناو وانداجی او راسیزما ترکیتیه او نجات پرستیا ترکیتیه او فکر ترکیتیه تکنچو برطرف نبو شخوا جماعتا گلان ایرو ام دکارم بیجم پارتیا AKP نرین اردوغان نشان بیاد ده کو اوین کو وی نرینین وی دشوپاندن جتسیرا فکر کمالیسیا ترکیتیه یعنی جون ترکا ترکیتیه در نکتن belki هنک دورانده جوان زیدتر رادیکالتر تونتر نرین ترکیتی قبول کرن گرتن yani او نتوه پروریا منفیه کو وی دخواست وی برطرف بکه و دجی ویا میدان وکری او کشر وکری بو یا راستی ایرو او نتوه پروریا منفی یا کو ایدنا قبول ناکه ایدنا دخوازه جهوله را که کردان دخوازه جهوله را که هیجی بخورتن هیجی لسر اوکن دوی وارده ام realite دیروکی اگر ام بکن بلکی کنجکترال هنکی دماغدا بلکی تاثیر جبور نرکرنا او که کریه لی تاریخی realite مروف مزکه بگمان دوی وارده نیرینا یعنی دوزا مل سعید کردی سرنکتیه بگمان بداخوه مخابن مروف تکاره وی اوسابجه اویاجی دکه کو مروف لبر تشتکی بیجه İslam'a ümmeti tünneye, İslam'a abstrak ya universal tünneye, İslam'a millet anheye, İslam'a Türk'a heye, İslam'a Araba heye, İslam'a Endonezya heye, İslam'a Boşnak'a heye, İslam'a Afrika'ya heye. Beguman Kurdin bavermen şey ve hesabı xabıkın. İslam'a Kurdiya geleri ve hesabı bikin. Leje gringtir. درکت هولی کو اگر تو لهمبر نتوه پرستیا منفی نتوه پرستیا پوزیتیف ارینی پیش نخی به وی پارادیگمایی به وی ایدولوژی تبنگری و به وی ایدولوژی یه دجی نتوه پروریا منفی تکوشینی ندی چه تشتکی دن نکاره زورا نتوه پروریا منفی ببه دور دا بلکی مروف تکاره بیجه کو شاشیا یانجی اوکیا سعید نورسی اوه کو دما کو باورمندی بلند کر دوی تاوی کو دو جاری جه کردبوناخه او نکریه و هر دایم ده حتی داوی جه به کردبوناخه سربرز بویه و او بویه لی ویا کریه پلاناتالی اویا دیار ده کو گاوا کو لهمبر نتوه پروریا خراب یا ترکیتی فکر ترکیتی حتی تو نتوه پروریا کردی بلند نکی یا پوزیتیف یا کو انسان هر کسی قبول دکه بلند نکی تو چقاس باورمند جیبی چقاس هشی خواه نفسی خواه بن کنترول باوریا خواه درجی او بکی کنترل بکی او تشوسا ناچسری یعنی جرا اوکتنه انجامه که پوزیتیف جتنه ایرو او دبکو مرو بلکی دیسا او که ده چارچوه نیرین آوی دا مروف دیسا بیا ایزا بکه یعنی او نتوه پروریان منفی
بردوام دکه جبر کو اوین کو ور فهم دکرن کو ور دفکریان کو اگویستیا خو او حسکرنا وانی غنیمت یا دسپوتیزم دنیای کو بن باوریا خو بن کنترل دهشتنه دانیال بن کنترل یا راستی او کو ایرو او باورمن جی هر کسی زیادتر اگویستن جی هر کسی زیادتر امبجن او کا کاپیتالیزم دانن او کا به دنیا یا کو رخنه دکن روجاوای رخنه دکن دوی باری دانن یا راستی او اگویزم انسان یعنی جی پروسس تا که کسبون اندیویدوالیزاسیون انسان مروف نکاره به هزا باورمندی او پیشیاوی بگره چه تجربه روجاوا هم تجربه روجاوا بیا نشان ده هم جی تجربه این آلترناتیو مدرنیته آلترناتیو این که آنها بحثا ده جوات اسلامی ده بحثا وان دیکن او جی همین او که نشان ده هوانو وقت من 6 دقیقه زیادتر او بو دیسا جی گوتن بکریه بابت بکریه امی هر بردوام بکن هیویدارم پرساجی هبن امی ده اوکادا ده برنامه بیده امی پرسا بکن از سپاسیا ودکم پشتی من برنامه که دن هیا برنامه محمود لوندی هیا و حیاب برنامه که دن بمینن ده خیر و خوشیده